Julius Malema wasenza ilima before. Wasenza sabuka uZuma njengomuntu ocorrupt samkhipha uZuma kwiposition kanti wena ufuna ngena umngani wakho uKhalalenja ukuze ezodestroy South Africa. Phela wena wadlala indima enkulu kabi ukuthi uKhalalenja abomongameli wena eSouth Africa. And uKhalalenja is the worst president esake sabanala eSouth Africa. But wena uthuli awenze fuck on ngaleyo nto leyo. Wena uzokhokhelwa belungu ukuthi organize imarch nithi Zuma must fall. Sakulalela wena umuthi ungene eParliament ukuthi ngene uZuma usukuma uba ngumsindo but asikaze sikubone uba ngumsindo eParliament about iphalaphala. Asikaze sikubone uba ngumsindo eParliament mayelana nalo 500 billion wabolekwa we-COVID-19 but ukuba la 500 billion wabolekwa uZuma ngabe namanje usabanga umsindo ubanga umsindo ngenxa ya 500 billion because nawe wathola ukhathi wakho kuyo mali leyo. Yabo so siyayisingeke usasenze ilima sesihlakaniphile manje phela ukuthi nje ipolitiki idinga thina esi-understandayo yabo but kancane kancane uyaveza ukuthi wena you are captured yabo wena mfethu usetshenziswa abelungu wena and the serious part ukuthi there's some people abasakholelwa kuwena thina sakholelwa kuwena mfethu yabo manje sebebonile ukuthi abanayo into abangaqumba ngayo umkhwanazi phansi sebesebenzisa wena if wena uthi umkhwanazi akayi do things thina singalalela wena ovumkhwanazi umkhwanazi wena umuntu esithemba la elethu le South Africa esilelekena because nonke nisiphoxile wesiphathi wena wenze ngathi society labantu abamnyama kanti wena you are captured. Do you think umkhwanazi uyisidom njengawonke lama politician akhona la South Africa because umkhwanazi no ukuthi kuya kuleya committee it's a waste of time. Sibonile before ama committee ebakhona but no action esike yathathelwa mfethu akaze ukuboshwe umuntu nothing has happened ngiyama committee lawana mfethu yabo yekelani umkhwanazi enze umsebenzi wakhe bonke bazamile kumqumba phansi mayelana nalamadokota u-121 but still they failed. Now bazama ukusebenzisa wena uba uthe wena sesangakulalela wena washaye on goal wena wathi abantu bokufika nje umuntu ya welcome la South Africa manje do things thina siyidonga leyo ndlela ukuthi sangalalela wena and ngiyafisa ngathi ungalokhu uqhubeka wenza ukulima ngalento yakho yamkhwanazi ukuze inhlangano yakho izobuya no 1% next year kwama-elections because uyabona umuntu osomthintayo general Nhlanhla umkhwanazi ugadwe thina umkhwanazi oyothinta umkhwanazi uyobona into eyenzakala kuyena and veleke wena uhlezi ushinto ukuthi uyiphikise wena wakhulumela uPravin Gordhan uZuma emxosha but uthe uPravin Gordhan esezoshona wena ungasamfuni uPravin Gordhan usenza ukuqamba amanga ukuthi land expropriation yafika nani eParliament uZuma wayinqaphisa only to find out ukuthi land expropriation yafika noZuma yaphikiswa wena EFF but manje usuzama mfethu Malema your time is up. Phela sekumele uvele ulibali ukuthi you are captured usalusenzela nabantu abamasiloleni abasakholelwa kwena thina si-understand ipolitiki sell out wena. Julius Malema wasenza ilima before wasenza sabuka uZuma njengomuntu ocorrupt.